Siyabonga msakazi, sibingelele kuwe, sibingelele nababukeli bomkhondo TV emakhaya. Namhlanje usuku oluhle singumasipala as part of our stakeholder engagement. Namhlanje stakeholder esihlangane naso abogogo nabomkhulu kanye nabantu abakhubazekile. Isikhathi esiningi ke msakazi uma ngabe senza lama consultative meetings ethu ama-IDP siyaye sibakhohlwe lama sectors lawo. Uthola ukuthi uma ngabe sekufanele benzelwe izinto zabo azikho kuma-IDP azikho kuwo. But okumnandi ke namhlanje bakhonile ukukhuluma izinto abayifisayo. Sathola ukuthi lezi zinto abayifisayo akusizo izinto eze-outside le-IDP yethu ngoba bakhulume ngemigwaqo, bakhuluma kanye nangama-RDP. Abaningi bakhona babongile ukuthi uxhaso likahulumeni bayalithola nedi baswelele indawo zokuhlala. Baphinde bakhuluma ke ngokuthi bagqugquzela abogogo abahlele emakhaya ukuthi center ikhona lapha ikhaya elihle, i-center ikhona babuye beze center ngoba lapha e-center baphinde bafundisane ama-life skills nalokuthi uma ngabe sebakhulile bagwema kanjani ukuthi bahlale emakhaya iy'ngane zingekho bese ngena igebengu ziyabadlwengula zibenza zonke izinto ey'ningi. Kulaba abaphila nokukhubazeka sibatshelile ukuthi as umkhondo siyazama ukuricha i-target yokuthi si-appointe abantu abakhubazekile. Okwamanje abaningi bakhona sibafake kuma-learnership. Sina 8% abantu abakhubazekile nje abakhona sibathathile emkhondo. Sicela ke nalabo abasahlala nezingane ezikhubazekile emakhaya bangafuni ukuthi ibone ukuthi akhona ama-centers akhona ahlalisa le ngane ezikhubazekile. Kulula ukuthi uma ngabe ufuna umuntu okhubazekile uye center uyomthola khona kunalokuthi uzophuma ekhaya nekhaya ungene ngoba ngeke ube nayo i-database yawo wonke umuntu okhubazekile. So namhlanje besizokhuluma ngalokho. Okunye ke siphinde sakusho yilokuthi siyabagqugquzela abantu abadala ukuthi ababuye ba-participate kulama-elderly games, bazodlala le midlalo yabantu abadala, bake baphume nabo babadala bayodlala isoka ey'ndaweni ey'fana nakubo-Emelo nakubo-Nelspruit, bashayane bodwa balana bahlulane baphume bahambe baye kwezinye indawo. Siphinde sibagqugquzele futhi nabo labantu abakhubazekile ukuthi ikhona ama-fun run enziwayo abantu abakhubazekile ababuye bazokwamukela lokuthi mase ngimdala but there is life after sengimdala. Uma ngikhubazekile but there is life after ukukhubazeka kwami ngizozi-accepta njengoba ukuthi nginje. NgoLwesihlanu nje sizobe sine-awareness ye-albinism. Sibiza bonke abantu abebala ukuthi ababuye sizoba naleyo awareness. Sifuna futhi nokufundisa umphakathi wethu ukuthi akusizi ilwane lezi ngabantu asiba-accepted. So namhlanje ngijabule kakhulu sizohlangana ne-forgotten sector of the society ngoba uma ngabe sisebancane sitshela ukuthi angeke siguge. Uma ngabe uphila uyitshela ukuthi angeke umthole umntwana okhubazekile kanti konke lokho kwenzeka kuwe njenge-individual. Siphinde sabagqugquzela ukuthi njengomasipala sinazi inhlelo njengayo ama-indigent ukuthi ababuye bazo-apply laba abaqualifayayo ba-applyele ama-indigent ngoba phela kulabantu abadala ngibekise ungaba mdala but mangabe isalary yakho i-above the norm efunekayo kungenzeka ungakhoni but buyani sizo-assessa. Saphinde sabaxwayisa-ke ukuthi babadala bangakho abaqaphelele emakhaya ukuthi labantwana abenzile inyoka ngoba uma ngabe labantwana sebenzele inyoka zongtshontsha ugesi yibo futhi abaphinde babe senkingeni. So sithe sizawubambisana ukuqhubeka ukuya phambili nale sector le. Sibonga kakhulu emakhaya, sibonge nalaba abahleli nabantwana abakhubazekile laba abagezayo bahle labantwana bebakhona namhlanje bayabonakala ukuthi banakelekile emakhaya. Sibonge nalaba abahlala nalabantu abadala bogogo bahle baclean kuyabonakala ukuthi basuke emakhaya afudumele. Sibonga kakhulu umsakazi. Ngibingelele kuMkhondo TV. Igama lami nginguDumisane wakaMagagula owu-chairperson we-disability eMkhondo. Namuhla besihlangene la eSithuli Hleza Community Hall
la besibizwe khona umama executive mayor kune engagement yama stakeholders sibonga nje ukuthi ithuba asinike lona sikhonile ukulisebenzisa saba nemibuzo yaphenduleka konke ebesize ngako la kuhambe njengohlelo oluhle kakhulu siyabonga nakubo abakhonile ukufika ama-official siphinde futhi sibonge ubaba uMlangeni obekunguye bekasihola ey'ntweni ey'ningi akuzange kube nenxushunxushu 2 akuzange kube khona ukungaboni ngasolinye yiko nje umama wethu sisho sithi siyabonga kakhulu kumama ukhansela uNdlovu lokakwenzayo akaqhubeke nako akwenze until kuze kufike la kumele kufinyelele khona yiko nje singakubonga. Thank you so much baba, ngibonge kakhulu. Sanibonani mphakathi waseMkhondo, ngicela ukubingelela nomkhandlu wethu waseMkhondo, umama executive mayor yethu umama uNgilosi Ndlovu, ngibingelele wonke umuntu okhona lapha eMkhondo. Mina ke ngumfundisi uMlangeni ongu-chairperson weMkhondo Older Persons Forum. Besibizeke ke ngumeya esibizele lapha eholweni isithuli Hleza. Umeya usibizile ezo-engage nathi singama-stakeholders, i-elderly kanye nabantu abaphila with disability. Silapha-ke eholweni sicela kusho ukuthi umeya wethu siyabonga. Sibonga kakhulu ukuthi namhlanje usibize njengalabantu abakhubazekile, abantu abaphila ne-albinism nakanye nabantu abadala. Sibonga ke ukuthi konke asithulele kona u-executive mayor kanye nomfowethu uMbhekeni Simelane bakuthulile. Emva kwaloko bavulela imibuzo ukuthi asibuze njengabahlali balapha eMkhondo. Sakubuza ke konke sikubuzile engeke ngikusho ngakunye kodwa ukuvele kakhulu abantu bakhala ngama-RDP. Umeya ke usithembisile kodwa wasuyasho ke ukuthi phela nathi kumele sikwazi ukuthi sisondele kumasipala sikhokhe imfanelo okumele sizikhokhe ukuze imali ivele yokwenza lemisebenzi ekhona. Sithi ke siyabonga kakhulu ke meya ukuthi uzosilalela kanjalo uphinde ukwazi ukuthi lokho esikubuzayo ukwenza. Thina ke njengeMkhondo Older Persons Forum asiqali ke ukuthi sithole usizo kuwe. Nangonyaka uphelile usizile uMasamba siya eEmelo siyodlala kuma Golden Games ethu. Wawukhona njengomoya owabakhona phela eEmelo uma ngabe sikhona wasipha negipa. Nakulonyaka ke meya sicela kusho ukuthi sazophinde sikuhluphe size sizocela ukuthi usincede. Sicela ukuthi uphinde usincede. Sizaba nama Golden Games engicabangayo ukuthi azoba khona phakathi kaJuly lawe siwenzayo local esinethemba lokuthi nawo futhi meya sawuphinde size kwesizokhangeza. Siyabonga kakhulu ke siyabonga ku-office yaka Transversal baba uMbhekeni Simelane nabantu osebenza nabo. Sicela kubonga nabo bonke bogogo bomkhulu ebekade bakhona lapha, abantu abaphila ne-albinism siyabonga kubo, nabantu abadisability siyabonga kubo. Sithi kuNkulunkulu ngathi angasigcina sibambane lapha eMkhondo senze ukuthi uMkhondo wethu uqhubekele phambili. Sithi ke siyabonga, angigcine ngokuthi ke egameni likaJesu siyabonga. Amen. Amen.